Pemirsa Pantai Pandawa jantan dahat ngedautin mana wisatawan sani jagi liburan ke Bali. Aketalar komunitas sani rau ke DTW antuk kemargiang acara dios ngelaksanayang protokol kesehatan pidi becik pengelola talar sampun niagayang klinik khusus majang pengunjung yening wenten sani maduwe gejala tatkala panureksaan. Ketua Panitia New Normal Pantai Pandawa Wayan Duarte Mausang baiketan ipun mastikayang pengelimpak pariwisata sida kemargiang DTW Pandawa rauh mangkin kantun sayaga ring sajeroning parikrama ke pariwisataan santukan sampun madwe sertifikasi New Normal mewah CASE. Bakudang-udang pemargin kelaksanaan ring Pantai Pandawa antuk ngejantenang pariwisata Bali. Bali kantun pindah ke destinasi utama majang domestik. Sajeroning usaha nyokong turung limbakang pariwisatan dani Mausang. Pemerintah dahat mawasana nyokong ring sajeroning pemargin regulasi dahat kabuatang saha taler wisatawan kantun madue jinah antuk mawisata. Banesa adat kutuh nyaman Mesir negusang majeng wisdom sanerauh ke Pantai Pandawa mangde sampunang ajrih santukan DTW Pantai Pandawa sampun aman antuk karauhin. Samian angge sane mengapaiketan ring DTW sampun becik ngelaksanayang protokol kesehatan nganutin standar sane kapatutang ngawit saking pandureksan suhu tubuh nyiagayang hand sanitizer mewah genah ngawajikin tangan ring bakudang guna rumasuk nyiagayang klinik kesehatan tur kejangkepin tenaga medis melarapan pemargin prokes antuk standar tur sokongan samian angge dane mepengabdi pariwisata Bali sida mawaling limbak sekadi Jatimula Sugiat Yana Denpos Nguningayang.